Angibingelele sanibonani emakhosini niyabingelela indumandumane i1011 mawuqeda ukufika nomcela ukungibona ucofoza iscreen lapha phezulu ukwazi ukuthi uphinde uthole izincazelo zamaphupho naze ukwazi ukulandela okuzayo. Ngizofunda amaphupho engihlezi ngathola kuma comment abanye bangakwazi ukuthola nezincazelo zawo. Nginephupho elithi mkhulu nginokuphupha ngesinye isikhathi ngigijinyiswa ngabantu engingabazi. Ukuphupha ugijinyiswa noma ujahwa ngabantu engabazi leli iphupho elisuke lilibi likhonjiswa kuwe ukuthi kunabantu abazama ukukuthebula noma kunabantu abazakwena kabi abasuke beza phezulu kwesimo sento empilo yakho uzofuna ukuthi impilo yakho destroyeke phezulu kwesimo sento empilo yakho. Lithe iphupho mkhulu nginokuphupha ngihleli nabantu abadala kodwa ngihleli ngaphansi kwamanzi phezulu kwesimo sento empilo yami. Ngaphansi lapho ngibona mhlambe imndeni yami kodwa ngihleli ngaphansi kwamanzi. Lelo phupho lelo suke likhombisa kuwe phezulu kwesimo sento empilo yakho ukuthi kunesimo esiphila phezulu kwesimo sento empilo yakho engaba mhlambe umuntu ozogcina usulapha abantu ngamanzi nangokuthi ubathandazele nangokuthi uzoba umuntu ohamba nezithunya zonomkhobolwane ezihamba ziphila phezulu kwesimo sento engamanzi. Uphupha kakhulu amanzi, uphupha kakhulu ugijima phezulu kwamanzi, uphupha uhleli nezinyoka kodwa uphakathi emanzini. Lokho ku straight and forward ukuthi wena umuntu oyisangoma somoya awuyoba umuntu oyothwasa, awuthwasi kodwa uzoba umuntu oyothola umuntu okulungisele ebese lento iyaqhubeka ihambe iphile phezulu kwesimo sento empilo yakho. 2 uthi omunye umuntu uma abheka lapha namaphupheni wathi mkhulu ngesinye isikhathi nginokuphupha imoto emhlophe ngesinye isikhathi ngiyahamba ngayo, ngesinye isikhathi mangithi ngisahamba ngisohambeni lami imoto isiyafa endleleni. Lalela lelo phupho lelo lisuke likhombisa ukuthi kunohambo kuwe elifuna ukukhanya phezulu kwesimo sento empilo yakho bese lelo hamba lifuna ukukhanya phezulu kwesimo sento empilo yakho bese likhombisa ukuxakeka phezulu kwesimo sento empilo yakho bese wena uba nenkinga. Alright. 3 ukuphupha futhi imoto ngabe uphupha imoto ebovu nansi imoto ebovu ziyashayisana kodwa imoto ohamba ngayo ayifi noma nansi imoto ziyashayisana imoto ohamba ngayo ayilimali. Lelo phupho lelo suke lichaza kuwe phezulu kwesimo sento empilo yakho ukuthi bese kuqhamuka umuntu noma akukhombe ngesibhamu athi yakudubula ungadubuleki noma athi yakudubula isibhamu singadubuli. Lalela noma athi uyadubula dubule udubuleke. This is a sign okukhombisa kwena ukuthi kune sign ekhonjiswa ukuthi caphela umuntu osohlehlela kakhulu ezintweni zakho zikamoya umndawo wakho usuyalo. Leli phupho solikhombisa ukuthi isixwayiso phezulu kwesimo sento empilo yakho khona into efuna ukuthi